Salam dostlar. Biz bugün oyun oynaymiz. Kanya kim aytadi biz qanday oyun oynaymiz? Gözüm dumanısından oynayımız. Şu qanday sen ayta qo'sh, qanday oyun oynaymiz? Gözümüz dumanımız. Aha. Olsun. Ve ona limon kim koy? Ya dostlar, biz bugün bol nening dami degan oyun oynaymiz. Mine Ayaru men Shoqaning tarelkasida apelsin, alma, limon, almurt, qiyar, qizanoq, banan және mandarin bar. Mına. Ol qiyar, Shoqanday. Ol qizanoq. Soni қазір balalarning ko'zini baylaymiz. Сөйтіп, оны тістеп, бұл ненің дәм екенін тауып айтуы керек. Aha, бастай қой. Уже формасынан біліп тұр апельсин екенін. Бұл не? Bu apelsin. Aha, давай енді. Келесі. Aha, келесі жеміз. Тағы да бастай қой. Бұл не екен? Апельсин? Не екен бұл? Mandarin. Айтпай. Aha, mandarin. Молодец. Дәмді ме екен? Тарелкаға қоя ғой. Енді келесі жеміз. Ой, молодец. Бұл қандай жеміз? Banan. Ya, бұл банан. Банан дәмді ме екен? Дәмді. Енді келесі жеміз. Сау бол. Сау бол. Аха, жей ғой. Оны жесейші. Ол қандай жеміз ол? Banan. Банан? Жоқ, банан емес. Қайтадан жеп көр. Бұл қандай жеміз? Бұл? Bu ama. Алма. Молодец. Жарайсың. Ас болсын. Bu ye. Yes. Енді келесі жеміз айтамыз, кәне? Айым. Бұл қандай жеміз? Ол кәкәй. Ол жемістің аты қандай? Limon. Ya. Şu қандай? Soda koyu. Бұл лимон. Limon. Дәмді ме екен лимон? Demir. Алмұртты бізде Шоқан бірінші рет жеп тұр, сондықтан дәмді ме екен? Бұл қандай жеміз? Білесің бе? Almort çıkar. Ол алмұрт. Ben bildim. Лимон жағы кетті. Давай, енді келесі кезек Аяруда. Аяру қандай жеміс алады? Бұл жеміс емес, бұл. Бұл қандай? Көкөніс. Аты қандай? Pomidor. Помидор. Жарайсың. Келесі, оны тарелкаға қоя ғой. Енді келесі. Ne demek? Ол дәмді ме? Дәмді емес па? Ашпа. Ben demez. Аты қандай көкөніс оның? Kıyar. Қияр. Жарайсың. Енді келесі. Шоқандай сен айтпа. Өз аяр өзі тапсын, сен айтпай тұр. Ол қандай жеміз? Тағы да жеп көр. Banan. Банан, жарайсың. De limon. Енді келесі жеміз. Ой. Ол қандай жеміз екен? Асықпай же. Mandarin. Мандарин, жарайсың. Дұрыс. Енді келесі жеміз.
Noda. Limon ba bu? Balalar bu qanday jeymiz? Limon. Apelsin. Aha, apelsin. Jaraysin ayaru. Limon qo'y. Aha, endi kelesi jeyimizni topamiz. Qani asıqpaymiz. Qani. Tizep jeymiz. Bu qanday jeyimiz? Almond. Almond jaraysin. Молодец. Almond dedim qo'y. Mhm. Almond. Ben bile almond. Endi kelesi jeyimiz. Bu qanday jeyimiz? Ama. Alma, jaraysin. Durust topdi. Endi kelesi jeyimiz qanday ekan? Mana. Tinish. Aytmaymiz. Bu qanday jeyimiz? Apelsin. Yo'q. Apelsin? Yo'q, tag'ida tishib ko'r. Damdama. Qanday jeyimiz? Ashpa. Apelsin. Apelsin? Yo'q, o'ylanamiz. Apelsin emas. Bu limon. Bizi ayaru apelsinli limonning atini shatastirib oldi. U limoni. Ko'zingni aşağı qo'y. Ayım, ko'zingni aşağı qo'y. Ay, men de ayta qo'y. Sаған qanday jeyimiz unadi o'sining ishinde? Qaysisi eng damda jeyimiz ekan? Mana. No damda. Ati qanday uning? Atini aytsay? No banana, no mandarin, no pomidor, no almond. Ular damda, ya, apelsin damda. So'sin damda emasi qaysi? No emas. O ati qanday uning? Qiyar. Aha. Qiyar. Qiyar men limon damda emas ekan, ya. Al balalar, osmen bizning o'yinimiz unadimi? Agar o'yin unasa, mіндетті түрде kanalga tirkelib, like bosib, kommentariy qoldiringlar. Kelesida sendedi bundan da qiziqli videolarмен bölüşетін bo'lamiz. Olay bo'lsa, sog' bo'linglar. Kelesi кездескенше. Sog' bo'linglar.